Ndabasuhuje nshuti bakunzi ba Omar TV Show, ndabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndabasuhuje cyane. Iyi ni Omar TV Show, njye ndi Mr Omar. Niba wageze kuri iyi sibo uri mu maboko mazima, reka njye mutwara sibo mugezeho iby'uyu munsi. Ni kuri uyu munsi rero wa gatanu, aho inkuru yaramutse muri iki gitondo kuri izi tariki enye z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025. Inkuru iramuka ari incamugongo, inkuru y'urupfu rw'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, Bwana Alain Mukurarinda Boss Papa, nk'uko no ku mbuga ze nkoranyambaga yitwaga. Uyu rero Alain Mukurarinda yakoze imirimo igiye itandukanye, yakoze mu bushinjacyaha bw'u Rwanda, yakoze mu mirimo itandukanye, yabaye n'umuhanzi muramuzi mu ndirimbo ze zishyigikira ama ekipe, indirimbo nka Murekatete, indirimbo nka Umuseke Weya, izo zose ni indirimbo zagiye zimumenyekanisha. Rero uru rupfu rwe rwagaragaye cyangwa se rwagiye ku mugaragaro rutangajwe n'ubuvugizi bwa Repubulika y'u Rwanda, bwasohoye itangazo bubyemeza neza yuko Bwana Alain Mukurarinda yaba yitabye Imana. Ndetse uyu Alain Mukurarinda wamenyerewe cyangwa se wamenyekanye cyane ku izina rya Alain Muku igihe yari akiri umuhanzi, akaba yitabye Imana, ubuzima yabuburiye muri Roi Faisal cyangwa se ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ubwo ku itariki 2 yituye hasi, baramujyana basanga ni ikibazo cy'umutima, abandi ngo ni stroke, ariko bitaremezwa neza yuko yaba yitabye Imana. Ndetse ku itariki 3 ubwo hari mu byo kuwa kane, inkuru zigenda zivuga yuko ngo Alain Mukurarinda yaba yitabye Imana, ngo Alain Mukurarinda yaba yapfuye, ariko ntago byari byo, ahubwo yitabye Imana kuri uyu munsi wo ku itariki 4 nk'uko byemejwe na Repubulika y'u Rwanda. Yari umuyobozi mukuru mu nzego nkuru z'u Rwanda. Urumva ubuyobozi buba bugomba guhita ayo makuru buyatangaza. Rero ikintu bakunzi ba Omar TV Show njyewe nagiraga ngo mbabwire, nuko mutazajya mwizera amakuru yose mwumvise. Mugomba kumenya source, mugomba kumenya isoko nyayo y'aho mugomba gukura amakuru, n'ibinyamakuru bitavuga ibihuha. Ibinyamakuru bitavuga ibihuha nk'ubu abantu bagiye bikoma ikinyamakuru cyitwa Keti, kino kinyamakuru gifite radiyo kikanagira ni Kigali Today, ariko ni Keti, hari Keti Press na Keti Radio. Rero bavuga yuko ngo abantu bagiye bakikoma kwandika inkuru mu by'ukuri badafitiye gihamya, ariko yaje gukomeza ibeshyozwa na bamwe mu muryango w'uyu mugabo witabye Imana Alain Mukurarinda. Ndetse iyo ubuyobozi nk'uyu muntu uba ari mu nzego nkuru z'igihugu butaragira ikintu bubivugaho, nyabuna abantu mujye mwitondera kugira ibintu mwandika cyangwa se ibintu mushobora kuba mwavuga mudafitiye gihamya. Ubu rero andi makuru y'ishyingurwa rye n'andi makuru y'uko ikiriyo cye kigomba kuzagenda, tuzagenda tubibakurikiranira kuri Omar TV Show. Muzagenda mubikurikirana mureba mumenya uko bimeze. Amakuru ahari yo y'ukuri noneho nuko byemejwe yuko uyu Alain Mukurarinda yaba yitabye Imana. Mu by'ukuri
Alain Mukurarinda ni umuntu wakoze imirimo igiye itandukanye kandi imirimo ifitiye igihugu akamaro, ndetse uyu Alain Mukurarinda bamwe mu banyamakuru babashe kuba bagirana nawe ibiganiro bigiye bitandukanye, bavuga yuko yari umunyamakuru wumvana cyane, yari umuyobozi wumvana cyane n'itangazamakuru. Twavugamo nka Madame Scovia, uyu muyobozi wa RMC muri iki gihe, twavugamo nka Oswald Oswakim kuri TV and Radio 10. uyu nguyu nawe avuga yuko uyu mugabo Alain Mukurarinda ari umugabo rwose w'indero, ari umugabo w'ikinyabupfura, ari umugabo wumvana n'itangazamakuru, uzi mu by'ukuri gusubiza itangazamakuru kandi atarihutaje, atiyemeye, atishyize hejuru. Uyu Alain Mukurarinda mu by'ukuri mwagiye mureba n'imbwirwaruhame ze nyinshi, ni umugabo wari fani, ni umugabo utaraburaga utuntu two kugenda asetsamo abantu kugira ngo bataza kugira irungu, kandi ari kubaganiriza anyuzamo akababwira ukuntu yahuye na Nsengiyumva François Gisupusupu, muramuzi, ndetse uyu mugabo Gisupusupu akaba yari ari muri management ya Boss Papa wayita nka Rebo. Uyu Alain Mukurarinda nubwo ataragikora ibintu by'imiziki, ariko ntago yari yarayigiye kure. So nshuti bakunzi rero ba Omar TV Show, iyi sibo nyayo ndetse na Mutwara sibo nyawe, reka dusoreze ahangaha kwa updatinga gusa kuri aya makuru ya Alain Muku. Abatayamenye cyangwa se ababa babyumvise amahushuka, byamaze kwemezwa yuko uyu Boss Papa yaba yitabye Imana. Dadi wabeje mu myidagaduro, umugabo wensipiye benshi rwose. Mu by'ukuri ni agahinda ku Rwanda, ni agahinda kuri Parliament, ni agahinda kuri guverinoma y'u Rwanda itakaje undi muntu w'ingenzi. Abantu baribaza ukuntu abantu b'ibirangira, abantu batanze contribution yabo muri iki gihe, baba bari kugenda gutya. Ikindi ntarasoza, nibigera kuri bya bigarasha noneho birabyinira ku rukoma. Hari radiyo na TV yitwa ngo ni Inkingi, n'ubundi ni radiyo ya bya bigarasha byibera iyo ngiyo mu mahanga, byasaritswe n'ivangura. Mu by'ukuri ibintu batangaje kuri uyu nguyu Alain Mukurarinda nyakwigendera ntabwo byari ibintu bikwiriye byo kuba watangaza ku muntu wabashije kuba yava mu mubiri. Rero abanyarwanda mukomeze muhangane n'ibi bintu, mukomeze muhangane n'abo bantu bafite ingengabitekerezo ziri ku rwego rwo hejuru, bagashinga n'ibinyamakuru byo guhangana na leta. Urumva yuko rwose iyi nkuru iraza kubashimisha, iyi nkuru iraza kuba mu by'ukuri yabanogera ku mutima. Ariko abanyarwanda turi mu gahinda, abanyarwanda tubabajwe n'uru rupfu rwa Alain Muku, ndetse ndibaza yuko nta muntu n'umwe utaba ababajwe no gutakaza umuntu nk'uyu w'ingenzi. So ibiganiro kuri Omar TV Show nakagaruka, turabashimiye kandi turabakunda cyane. Uyu ni Mr. Omar.